Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyo muchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Chinsa inye nainde chiobotko boiga wekomina kabere mutinyo gatana kabere ekionga e weekend chinsa nyasenchera yobwekira nunchengero kwa Catherine nyaboga veni nyaboga kuraso muna wimanyerio balna basenare kure studio ya kabere karanso eketo komanye gatiari abere ka gwateka osari ateka ase omugasorenge omotambe. Banyanyimbo ni gobacha kiri obotuki ase kore kyogo kumyose kyogo ichane asomosa yomo ogokora emirimo yokobeka estima gose electrician abakagwa kwa nestima goika gosiria obugima bwaye ensemo ya mutema mwamu eme yakemera emambya yeritsko ria rero Daniel Ontiri no robotiro kobwatia ase kotebeka nigo abanyanyimbo bayika enseme yuna korusi mubiroye goika ase enkendo. Mapema lero ase kinyiro ya kiebera ekyo kegotoka getale ase bonge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira omosa oyiga ogotebekana kurwase chinsemo cha Busia nigo asire ugema bwaye mu basokano chinga kyarenge gokora emirimo ase nyombe yiga yomonyene asa magacho ayagendereirie bono ababale ngororo bakora gento tokoruka finishing emambia ya karachiko babako beka chigwaya batigaretiari obwate chuma ya kunesa estimated round kotira yere main
ase life ya kunoro ya mwaka ya murutansi ona kare twamyoka gochioko mo tara usento makonye maina igatwanya oro yiro mobiro mogima gochakero mutu gagoika twamoimo kigako na tumwire nyagitari onyara kabaka gusira korengana na kiruri uyibo igo barenge okore mirimo n'umusawo yo riniga igweriogi asensemo ya mwino yenyumba gose balcony nichinga keikaro nigaumira umusawo yiga kagwetinse nestima konye ya musaborire bobe uchaka gukura chingaki abanyekenyero bayikirana batema komokonya yasinya tuko naye site moja of which nilikuwa kazi pande nyingine ya mbele, ya alikuwa kazi kwa hii balcony. Na venye alikuwa kwa hii balcony, so all of a sudden mimi nikasikia nduru. Kusikia nduru kutoka kwa majirani, of which nilikuwa nimesikia mlipuko. Sasa nikajua ni hapa. So kukuja huku nyuma nikapata kuna chuma ilikuwa imeanguka hapa na kuangalia juu nikaona jamaa amelala pale. Of which ni kama stima ilikuwa imempiga. Sasa ndio nikajaribu kupanda juu, nikaona moto ni kama inamteketeza. Kulingana na venye niliona hivyo nikashtuka. Kazi yake ni kuinstall hizi vioo za balcony na staircase, of which hata alikuwa amemalizia, natakana hata by saa 5 ilikuwa aende Nairobi. Abanyakenyero nigo bakwanira oboba bwabo ase bikore bingabunebi nichinga kicho abamanyi bechistima baborigwa koba maiso na mono chingaki barasemeremo bunencheremo yogokeania ebikore bunebi nintu twabere no mondoko sengenjo mumuroyo nkwerigeria arenge tamaitenga ngumere na arenge na makweri aya kinza chiri to kolegasi toba careful ase gasi gakogera turi kumanya so gukwera gestima yaito nigerembe utabeti kiafu system nigera gukorera bobe muboroe nigurusigwa hasensemeyo gwikasi nkindu ime yomochobo songo nabanyimbo korwase getaseni giasengera ime yamanga egekore giatebwa kobe kyogo ichania nagitanya kwene kigwa hasensemeye abange batigara na maborio igoro buno mumanyi westima okorere meremo hase myake menge agosinywe meremo komoirera gosirio bugema bwaye nkorubotere getaseni kiagetembe korega se county yenye mira ilitrane ngoro kwa Daniel Untiri. Bamenyi nabonchoreria bomochio kijauri ogotoka ibungi ya Borabu county ya Nyamira abo asumo basukano mwebwe para okorekanite ritkure garamaragoba na koira amagima y'abantu na igati yabo abande babo gotigwa n'ikingoma cy'intindi nigo basokire nakorwa ebirero byabo gucyase serikali gosabara ibe county ya Nyamira ko bara osiri stage nabo igo echiro erikona kyabuna mbari gokorera bonchoreria bwabo mbare bari ne para bunenchira yamo yokorenda amagima abo. Tumekasirika tena vibaya sana. Mandapo tunaweza fanya anytime from now. Watu wanauawa kama umbwa. Mimi wao ni makasama zangu. Nanunua maziwa hapo, nanunua mboga hapo. Kwani serikali kila siku kila mtu anasema bwana kila ni Tuesday ni Friday. Asamaria tan Samuel Bogongo. Igomenya te guys kimuga lakini twarira achari ga gerere guys 10 once ga gogo suka mate garia nero gogo suka rogoro gero rogoraria ase go bano mutu abere bano mobeke stage buya sebe ne takobera. Kitu ya muhimu hii soko itoke hapa iende huko. Kama soko ingekuwa huko hii achari watu wangekufa venye wamekufa tu hivi saa hii. So tunataka viongozi mahali muko mutoe soko hapa, soko imechengwa hapa imeisha, watu waende huko. Hii barabara imekuwa ikisababisha accident mara kwa mara. Hakuna hata pumps. Na watu wanakaa kwa barabara wachalipu kukaa makini. Na magari ya kaya na limiti ya kuendesha speed ya chini. Hii shida ambayo tunaona hapa hivi ya ajali inaletwa kwa sababu the poor leadership yenye iko hapa. Soko inafaa kufunguliwa huko chini tangu itengenezwe, it's almost 1 year inaenda kuisha. Bado haijafunguliwa. People they are suffering here, wana strain kuuzia vitu mpaka karibu kwa barabara hapa hivi. Si shida yao. Shida ni poor leadership ambao hawataki kuelekeza watu vizuri, wapate mahali pa kuuzia vitu zao vizuri. Angalia wamejenga vibanda mpaka karibu kwa barabara na wanaendelea kuwapea space huko, kulipa pesa mingi huko na hata sasa asiwasaidii. Osero uko wapi? Where are you Osero?
Abarai akorwa ekaunti ya Nyamira ni gobagendrete gutuma eng'ora yabo gochia ase chiamate chiria chiasireti abamwabo ase umubasukano uyu bakorawa n'umugabana w'ekaunti ya Nyamira Amos Muminyaribo gutari koriaye nigo ateba nachi serikali ekaunti nigo irachi gotenenera chibil cha Nyagitari ase bali batiketu chinkone chinkoma nabo igo bari ase chinyagitari nabo igo umwakili Philemon Murara apiemi siasa Dennis Nyasato Onyansha nigo batumire eng'ora yabo ase barure okuboria guchasa abantereba kwa maiso chingaki bare para bunafatikeri gisemba agosomanya sorobotiro okobwatia kubwatekana n'umubasukano omubebwe para oyokorekanete rituko rya igoro magoroba asomuchie okichauri imeye wode ya Nyansiongo ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira nigo abarai ao kurwase ekaunti eyeiga ya Nyamira bakorawa n'umugabana Amos Nyaribo bagendrete kurwa eng'ora yabo guchase chiamate echo chanyorete uwakwa ukwo haseri uko erio mugabana Nyaribo arika nigo akwerera buna serikali ya Nyamira nigo egochia gotenenera obobwenia bwa Nyagitari ase baria bagendrete kurwanirira obogima bwabo nabo igo serikali eyo ya Nyamira nigo erachie kubwaterana n'echinsemo ao chirengete amang'ana apara erio gotinya obweto anene asayo omurai onde bwesokire asogotuma eng'ora yaye n'omwana siasa Dennis Nyasato Onyansha oyo bworokirie erang'o y'obobunge bwa Borabu nigo aburirie abarai nabo igo bonsi bari n'owanja okuya bwesokia erio gosira chiamate echo basiretie abamwabo boni unali kurwe eng'ora yane ase bari bakweretwe n'abamwabo nase bari barase ibitanda bya Nyagitari igo naletire eng'ora yane enene igo nali kubaburira chinga kibone echiga tochama tubwaterane ase abali baminto banyorete obokuma bamwe basirete torenga nakitoko baeni tobesikenene abali barase bitanda bya Nyagitari nende nali kubaburira kimwensi asomore tubwaterane turenga na boro banyorete obogenia uri bwisaine igo nali kubatenga pole tine familia yane atrach twadebinga pole sana gukwana na getembe boigo wetrase enchira yesimi nigo omwegereri Philemon Murara apiemi oyo boigo ore nobote asekerego kyobo seneta bwa Nyamira nigo asabire serikali kobeka chiwobi chisaine asayo na boigo oboririe abantereba koba maiso ebiro biria bare asepara erio okeania imebasukano engabneyo Tigangiriri bageri kwa kapore sana ase bali banyore tobo komu ase achari yawe atarige chauri te asireti obogima bwabo rende no batebe serikali yaye guanja emanye sababu ye achari eyo ekogera okora sababu na bare hotspot ya achari babeke no ane chipamp egere abantu mbana kumia na gusibyo obogima bwabo ngoteba naba abaendi chigari tigatope kef ekarotoko endi chigari ekogera usirio obogima bw'abantu ase achari ebara nigente kebesana chinkaki echecho nigo abana inchi na barabo bagendereire gukwanira umubasukano oyo ase para na basabire gutarira are kurwase ebara na boigo baria bagokora obonjoriria bwabo angena ase para basabirwe koba maisobo na kwerera John Maronga etuere yagete ekake gariende ekachikonyora abantu bateneine egaita n'abantu baito mogo ikepara muatene nororo ekenye egari yaetaiga naye goko etaiga berare gaki tori komanya lakini berambe so naende egento twaroreire bono eserikali mokorore ekone inerembe tige ekone yegororwe ekero yagoreirwe ekene egari parapara bebuya abana kemuranche gaki mokoreta kware binte para iguru naende yene para kigari no chikoeta iga naye no bwareta naende kigari no chikoeta bono roche nenyore buto kechiburegi tego tacheti igo berare
kurwese para Raki morore esimoko beke binta bangina mabuna chari yabete bono yare ngocha konyora gusene chiro eyango cha goita banta bangi Kingo ripota Gatembe korase county eyeiga ya Nyamira Njefatgad Gesemba. Muraibense Daktari William Samoei Ruto nigo amura omujega bukurinda mazingira ensemo ya Kaptagat kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kokona korwa ensemeyo Ruto nigo aragire byara abara ikorwa ensemeri opinzani abo bagotumeka abasaibobe anene mono asoko basegeta gokora chibura buru asaborira baraiba siasa nabo ego abege dini gosechikanisa koba ekiorokerero ekiyago cha sabasaya na kuboria na goteba onu wensi orache konyorekana gakora abasaye osoko basegeta gokora chibura buru ni garachikimukirwa egetambukiro egetindi kirichiko. Wananchi wa Kenya waende kwa mabarabara. Wakifika huko mabarabarani, mambo yale ya barabarani inachukua mstari wa mbele. Mimi nataka niwaulize, and I must say this with clarity. Leaders, religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. We must step back as a nation and ask ourselves, is this really what we want to do? Kwa sababu yale mambo yanaendelea ati tunaambiwa ni maandamano. Watu ambao wanapiga askari, wanavamia police station, wanavamia mahakama, wanavamia biashara ya watu, wanavamia maduka, wanaharibu mali ya watu na kuchoma mali ya wananchi. Hawa sio wa vijana wa Kenya, hawa ni watu wahalifu, na lazima tukabiliane na wao kama vile wahalifu wengine wanakabiliwa na sheria. Na mimi nataka niseme ya kwamba kuna viongozi ambao wanachochea haya maneno, alafu tukiwaandama, polisi wakiwaandama, ati wanasema ati wanashughulikiwa kisiasa. Mimi nataka niulize, wakati wewe unachochea vijana na wahalifu, wakati unalipa watu waende wachome biashara ya watu wengine, hiyo ni siasa ama hiyo ni uhalifu? Sio ni uhalifu? So those of you, whether you are leaders of whatever or you are people in whatever position, if you engage in the business of inciting people, of paying criminals to cause havoc. Mokonyi bomoraibense Professor Pram Kithure Kindiki nigo abolire ondebwensi osimora ondebwensi omerete obote gosobwata obote osomereta mate ekirogo gyokora ensi ya Kenya gochakira ekirogo kyo MC goika ekirogo ekinene kyo boraibensi koganya omwaka 2027 ukona korwa emurua dikirime county ya Narok kuchinga kichomoro bwe empowerment Kindiki ni gate baba Kenya na barache kwamwa ningo barache ngorache kobara asabochori buri mutu wa mwaka 2027. Wewe kama unatafuta kiti ya uongozi kama MCA, kama mbunge, kama women rep, senator, governor, rais, ngojea uchaguzi 2027 na wananchi ndio wataamua, sio wewe kwa fujo. Ni wananchi watapiga kura yao kwa hiari kulingana na rekodi ya kazi ya kila kiongozi. Ama namna gani jameni? Wakisha piga kura, IBC itahesabu, na IBC haitahesabu peke yao, agents wa watu wote ambao wanasimama watakuwa pale. IBC itangaze mshindi. Kama haukubaliani na IBC, unaenda mahakamani. Mahakama iangalie ushahidi. Mahakama ikiamua vile mahakama itasema ndio itakuwa, na ule ameshindwa ataangojea mpaka uchaguzi mwingine uko huko mbele. Iko shortcut hapa katikati, iko shortcut. Kwa hivyo ile team ya fujo, team
ya kuvuruga nchi, team ya shortcut, waambiwe hii sio wakati ambao tutakubalia nchi yetu ivurugike. We have a program to run and we are not going to be dragged into the nonsense of making the country unstable, of making the country lose confidence in the economy. And therefore President Ruto will protect the country by all means possible until there is another election, and that election is the one that will determine who becomes. Muraiwe kiama ya DCP Omoskeri Gathi Gachagua nigo atebire nsemo yo kwamiriria serikali nigo irachie komosoera omuraiwe nse ase kigambiro ekenene gyetinse kya ICC ukona kuru America asagendete nitaro yaye osasagendete kumurana n'abakenya abo bamenyete enseme yo Gachagua nigo atebire ekine ky'umwaka 2007 na 2008 kya Ruto tikekete kwaera eyemagega yobo Saiti Kobora. The killings that are taking place in Kenya are all crimes under the Rome Statutes and are admissible before the International Criminal Court. I want to confirm that we have put up a team that is documenting all the atrocities, all the killings, all the displacements, all the disappearances, all the abductions. And we have a team that is putting evidence together to take William Ruto to the ICC at The Hague. And you know the case against him for the 2007 post-election violence was not concluded. It was put on hold when witnesses disappeared. So his file is still open. In addition, we have formed a committee under Justin Muturi, the former Attorney General, the Committee on Restorative Justice, that again is looking at issues that when we form government, we will look into the compensation of Gen Zs who have been abducted and killed and other families that have faced atrocities under this administration. So, musijali. And we are working on it. Again, we have a team of lawyers that are giving pro bono services to the agencies. Senior Counsel Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, the women rep for Kirinyaga and Jerry Maina, Ndegwa Jiro and other lawyers have put a big team together that is giving Narayo kore kionga chinsenya senchira yobo ikeranu kenda kotora borigire boro bya semro bragete TV ko batia tumirane rit korea anjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.